Teka Durand Cup sa sepangarpang nga sedang hang ni naru sports complex. Bat mentah hadu kapor sbi steng. Kibabun kibru ke Maria Kendu Sabar jong stadium Kletu ba kemio tiket show. Wat ladadon kibalawan menem step apa kendai bejeru ndai itu ba amnon tiket show. Tekat kem kerja tu kira punya jong ni ke tournament kira tu ba apa Jen Sports Complex ke kapasiti ke tentang kembang khas wajar mot AI. Delese kibabun apa jong ni kipai pekat ba kajian kompleks kanyam tak khas wajar dan dai Kemudian jenis tu jom ke sport department laong bahadi ke jeng penhai ke stadium ke jeng penduk bahai ke suki lagi jong ki bentah kalau penduna no ya ke jeng nyam jong ke stadium bat kita lamang tang hadu kembang khas wajar ngut bikin nyam. Ki babun ki samla ke bawa keleng-keleng ki senang kelai yang sabar bat ki daya akui banyak tiket. Kasi kalau lang sopsen ya ki ba kilmio la ben pek ya ke ni ka tournament. Kabon season no hani hanong ba Shalong. Kini ka tournament ha Shalong ila man kedau ba kadi kawila nak ki kawi ke ba penong ya ki group kamar ki wipat ki benta jong ka Durand Cup ki long apa Jamshedpur ba kum juru sipat ki benta jong kanang ba Shalong. Hang ni Shalong ba ada pereng ke jing ha stop house stop umda jorthan ko long stop nyum te hendrai lai ba ki pat ma ki Songshet ki babun klewan seni sport stadium mentana ke pos biji steng bat ka jing la kai ngasang ka pos sauje naru ke pos biji seneng kandon ki ka opening ceremony lan ki lengba ki program ki fair lai ba amtang ba ki hek belasan rewat ki school ki samar ke bun menepik kai ngai jela kai ke ba rem tama ke perthai lai no nak FA Cup ke bujele apa England ka Durand Cup ka dei ka jingla kai ke ba rem tama ke perthai ka belasang ladu ka senam saja praspa praku pra ka umat ladon sispa lai pundus senam mentah